Mina igama nguLimondineta okuzalwa. Ngifunde eKomba School. Kuthe ngo-83 bona already buried. Baphoromisa baphoromisa ngeFriday ukuthi wonke umntwana abe khona ngeMonday. Yebo, sithe engxenye kumbe kulokunye okuzaba kungcono. Badala safika abakhulu babekhetha zona ukuthiwa ngezinqatha kulezi insuku. Bachaya stereke izibundezi. Besichala phana besuka lapho besichayisa 100 meters by 2 ifrog jump. Nxa ungasakwanisi uzakwanisa. So wawuvaleka umoya uze ungasakwanisi kodwa ukwanisa. Right, siyakubona lokhana. Sebesiqoqa befaka uhlelo ukuthi sesiqoqa kumele siyehlabela singa. Saqala lapha eMaphanabo. Sachambe sacha 1 day 2 days sadlula sayelupaka. Ngithe sembona hayi laba sebesihluphe kakhulu. Ngase ngihlale eGuswini sidla umdlandlo. Kuthiwa ngumdlampofu. Right, abantu labana besenza njalo uyabusehla ufuneka esikolo. Uhambe esikolo. Ngino teacher wami ukuthiwa uMaphosa wayithanda ukubhema imatch steroid. Anthume khona ngale ezitolo khonapho eMaphanabo. Lapha babe camp khona ebridge. So abantu labana wawubizwa ngulwana. Lwana afike ukuchaya ngempama. Lwana nxa usiwa lwana ukuchaya ngakuchaya ngakho. Uthi uyakhangela khonapha eceleni kwakho. Kule bench badala ekwakugejelwe izigodo ezingaka zi4 kwendlelwe imthala njengo yamaphani. Abantu bexatshwa kulamalahle vele umlilo wakho na kawupheli. Lakathesi umsimango nxa yena mbukhona into leyo sifuna bezevumbulula amathambo abantu labana bangaphi ezikusheni lapha. Lakathesi kuyile nkalatha enyoka emnyama kuyona leyani indawo. Imota ziyabhewuka kuyona leyani indawo. Isimathi abantu bachana le mota lenqola kuyona leyani indawo. Sesiyibala njengendawo eyisigebenga but narrow bridge. So lokho kweGukurahundi badala kubuhlungu kakhulu. Nxa uyabona umunye wakho ewoshiwa ngelahle lingaka, omunye ulaliswe eceleni ongasadikizi. Ngiyabonga kulokho. Uright umnangagwa lo labangani bakhe. Ngiyabonga. Mina ngiyiborn free ngiyakwazi. Abanengi bangikhangele bazibuza ukuthi singakhuluma ngingabonanga lutho ngeGukurahundi, but ngiyiborn free ngiyakwazi. Ubuhlungu engilabo ukuthi umalume wami owangondlayo wachithekelwa ngumuzi ngesikhathi engiphethe engigcinile egumeni lakhe ngenxa yabona abo bantu. La namuhla umalume watshona, umntana wakhe owazalwa ngaleso sikhathi uLungisane, umalume oseleyo kamfuni uthi kasomntana omna wakhe ngoba ngwamagorilla. Lokhana kunzisa ubuhlungu bazali lakathesi usegoli, kodwa esegole njalo usengumuntu ongalazi hlobo. Sekhangeleleke ithi kuphela abazawakhe. Kube sokusithi into enzisa ubuhlungu ukuthi upresident kathesi nxa esithi kakube yileso simebuye zobuza ebantwini. Mina ngibona ngani badala uthi uhlakaniphe kakhulu lapha kuthi ukuthi nxa sizokhuluma so uzabe khangela ukuthi ngubani lo bantu lamabizo siyaletha ukuthi singobani. Uyakwazi kuthi ukuthi yena ukukhangelela ukuthi abiso kunye okudlula lokhwana. Angibona ukuthi angathi yena uzoxolisa sifuna asixolise njani. Badala incwadi itha kula mthandazo ngemva kwani. Mina ngabe kuya ngami. Ngabe ngithi mina kabavuse bonke bombana abaqeda ngeGukurahundi mani bame lapha besitshele bona ukuthi bona bafuna ukuthi baqolise njani. Bafuna aqolise njani ngoba kula mthandazo ngemva kwethuna. Ukhulu wami ufe elenkalakatha enxeba emlenzeni. Umfazi kamalume bemthethe bahamba. Umalume wathatha impahla zakhe emzini kwafaka ekhaya ikhulu. Kokhulu bathe bebuya bathi ukhulu nguyothe umalume aqotsha umfazi athatha impahla ngalahla thuthi bamthaya ukhulu ukuthi badala la nxa wayekhuluma zakhale kodwa bengingumntwana. Lekwazi ukuthi kubuhlungu emoyeni la nxa sicabanga izihlobo ngiyezwa ihistory yokuthi eCholotsho bagejelwa itrench abantu abangobaba batshoniswa phakathi kulwakhala uhlamvu phakathi kulomunye oyi1
sebembulalelwe umfazi wakhe wachiya umntwana omncane omunyayo. Lwana umama ubaba lona lwamkhutha uhlamvu. Bathe nxa bechibilika behamba abanye bathi nangiyanusela ukhomanda wathi kalukhali. Omama babesele khonapho besele bemisiwe kuthiwa ibaba zagqibela labo baba. Babephethe umntwana lwana bamncengela bathi shuchi umntwana umfazi bambulele kuseni. Wabechaya eceleni wathi gqibelani wona phuma uthi uhambe uze efike ekhaya ungaqede 3 months ungaphuma endlini. Leyo nto badala yanzisa ubuhlungu nxa ngangizwe esitimeleni vele folo sephasikeni. Ngelinye ishoni izivela indaba leyo lishonela lithethisa ukhululwana. Ukhululwana ephethe umzukulu wakhe wayiveza indaba ukuthi mina ngazi ukuze nisile ngasila ngalolu hlobo endabeni yeGukurahundi. Umntwana lo ngumzukulu wami okuqala anisela bana umntana nami yena lo angasala la nguyozelela umntwana badala kubuhlungu. Kodwa ngilesimanga sokuthi abangalaNembeza ngento eyayenzakalayo beyikhangele bona ngabamehlo kodwa kuchayeka ithi uNembeza esingakubonakalanga bona bathini abakubonayo bathini. Mina ngombono wami engilawo mina upresident kabe yaphansi kwesihlahla lesomkambala ezositshela ukuthi isizathu seGukurahundi kwaba yisiphi isizathu seGukurahundi lina liyasazi khona apha badala lathi loba babesitshela konke okwakusenzakala but isizathu babengasitsheli. Babesitshela konke okwakusenzakala but isizathu babengasitsheli. Mina into engifuna isizathu loba ngeke ngenze lutho but isizathu angantshela isizathu sokuthi kakube yilokho. Now uyafaka futhi uba ngupresident kodwa libona ngani lina angakwenza yena available labantu phambilini kuyini. IGukurahundi omunye babuthe iGukurahundi lakathi sikhona igcwele vele igcwele. Ungangena eclinic bafuna ukukhuluma intando yabo nxa kuyibo. Ungene epolice bafuna ukukhuluma intando yabo nxa kunjani kuyibo. Thina kuthi ukuthi vela sisela sabelo but izithupha zethu zibhalweni azilasila phana phambili. Mina ngathi kwelinda ngangcono bethe beyekele thina kuAmandebele ukusithathisa izithupha ngoba nxa besithi lizwe kasilo lethu ngelabo batshona. Kungangcono vele singathathi izithupha. Sithe sivele sibe kumbe zinkomo lenkomo zingcono ngoba anti zilistiwe emabhukwini. Zinkosi sithe zibe izihlahla zona ezezingabalwa ukuthi izihlahla eziphile ebantwini. Ungcono lokho. Badala menza khuluma ubuhlungu beGukurahundi yasenzela khona sithi wonke amaNdebele sasizondakala sibonakala njengenyoka. Ngikwenza kwakhona mina ngasuka lapha ngithi ngifika eqomba lapha kugogo omncane ngabathola emaphana bomvu amaGukurahundi ngangiqinile ngiligiant wani ngatrain ngiqinile ngindoda bekuthi ngangiqinile ukuthi ngabe khabethi nanti ay distant. Banthola ngisemaphana wafa bakhipha ingwane egqokile bangikhiphisa isikipha bansearcha ngangilo mzila lapha eceleni kwasothiwa umzila lo ngobhanti lombhobho ngabe ngisala mina ngathi hayi lokho hayi azathwala umbhobho bathi wawuthwala ngathi hayi ekhona azathwala umbhobho mina bambamba khonapho bathi bamfaka insimbi bathi bemfaka insimbi wathwala lamasala umsamo engenzayo zaphuma ezandleni. Okunye okhona wathi iyo distant wanyomura iyo ngathi hayi so distant mina ngithele ke ngisathi kuthe uchawu 4 sayingena imizi yonke le kwazi kwabutha abafana uthongo zakhiyasi ababaziyo abakule umango lo wabutha bonke amankazana ebusuku abazali belele hambe bebutha buthele emaphana bomvu. Mina hale ke ngisidle zami ingqondo abangazaziyo buthe khopha sokusachama 12 sase sigengi sesiyakhonale kuthiwa siyaswela Lupane emaphana bomvu laphana ngapho mothi nyelele ngabona ngo1 ngabe ndlala phansi waqalisa ukuchaya phezulu uthi mbenze ethuka ngalala phansi mpa badlula ke bedlula ngabe ngichaya phansi mbuyelanga emuva ngithe mbuyele emuva laba ke abo zakhiyasi yasala khona ukongoma yabo emaphana bomvu basabe bulawa khophana bechawa too much mente ngifike ekhaya bathola okukhulu bakhubanisa kwakuyindlala balofada kwabalwisini ukudla ukuthi abantu bethola impuphu. Ngithe ngifika lapha ngathola okukhulu balaliswe phansi kwakungikhulu dumeze ungikhulu phona babulawa ngale ekhaya babulawa kuthiwa amatuba bayenzani yibo banika ama distantini ukudla labadala bakathethe abadala bafebele ezinyalo kakhulu ukuthi nxa sikhuma ngabo ngabe laba abantu bakhona bekhona khona phakathi kwalabo abantu ngabe yasikhulumi labo sikhuluma la sisenzo kwethu idlani lalisenze nje mashona yikho ishona vele la athi babazele khopha ishona vele athi umntwana kwanzwanani la ngoba yibo basibulalana
ngoba bona abana abantu bona abantu abenzayo bebulala abazali bebenzana ethe sokukhuluma phansi la ngezinyalo ogogo basele bedubeka emhlabeni abamalume bethu badubeka ngegugurahundi yabo la esenzwa ngonkala la yena lo uboss wethu yena lo la inanzelele asinyeyo la mna ngakho wayikhona asifuna ukufihla so uxoliseka kwethu apha sidinga ukuthi ngaxoliseka kanjani abasenzele khona ukuthi okufa kwendoda la ncazi uxolise njani baqala ngosincenga baqala basixolisa amanxeba ethu la silawo thina ngoba igugurahundi yawona kakhulu Lupane yonke ahamba eDavstone lapha ababejolisa ubuphara besabula ama-distant kwezindawo ngenkani abafothi abanye buthwana sifake esotsheni kanti trenwanga 2 months sengiqede senika umbhobho bendubula so baphela abanye bafothi kakhulu la abantwana bezikole abaningi badujule omunye imali mama wabulawa endwane esethengisa esitolo i-ovet ophosele toilet ama-teacher amaningi ukhona u-teacher wamfundisa from grade wayekuthiwa umpofu wabulawa le wayenika ukuqeqetsha kwami esikolweni Thanda ubambulala igugurahundi sibuhlungu kakhulu bani sibuhlungu ukuthi isitolo sakhona asipholiseki ngaphandle uhulumende kabuye kithi la engacathi ebuye fe uthi okhangakwenzayo labantu bami licala ngiyaxolisa kulokho kodwa siyambuza thina abasimesabi siyambuza ukuxolisana ngikho wezwani ngakho usixolisa bangaka usibotshengise wona uthi wena usibabuthanisa ukuthi sibabone ukuthi ihlobo zethu yilezi bese asifuni ihlobo siphila ithamba lenzi lutho sifuna zona ihlobo zethu zibe njani zivuke ngoba ngazi uthini ningafela umama wachaywa uba ugogo wachaywa wonke umuntu khona mina ngikhuluma wonke umuntu ngithi la sawonakele kakhulu badala ngoba lo khayisi ilondi inkalakathu ukuthi kasipheli kade lo kuzothiwa ye amabhodo ba register ye kwenzakala ukuthi akulalutho lenzwa bazama ukusibhada akuphume sobala bese egcekeni mina igama lami ngiChristopher Mpofu ubaba wami ngumavila Chondo lapho kwadujula khona lapha so lapha mina badala bamba kithi engidlalisa ngakhona mhle uyakwazi ukuthi khona ngesikhathi segugurahundi yazi into engayenzwa igugurahundi la kathi silanxa ngangikhangele so even lanxa ngamphethe ngibona umuntu ophethe umpompopho so ngicabanga lokho igugurahundi into yayenzwa nabadala bami ngizwa vele ngilokudabuka kakhulu ngoba bangikhweza isihlahla esinye isihlahla esesabeka iside ukuthi phezulu khona apha emkhuneni lapha badala bami ngahluzwa konke lapha ngahluzwa ukuthi ifuba lesi sababomvu gebhu so la kathi sinyakudinga ngokuswethi kathi vele into engangifela kathi ngavele ngifelani bathi besuka lapho basingena mntana basishaya basijanga izigidi zompopho sadudluza kwathi kwenye ilanga ngasuka ngaya ngaphi ngandimi ingade ematetende bathi besuka lapho ngangigqoka amakhambusi mntana babe ntota amakhambusi batota bathi kulo kohle ekhaya bafica mntana ngihlezi khona lapho bathi besimntana hlala phansi mina umpopho khanga hlobo umpopho lapha ngawubamba so umpopho so kathi phuthathi into umbulaleka kathi umbulalelana khona pho bayachaza kabona bayafonga ukuhlela kodwa angikwazi ukuthi mbe into sasihlunyezwa ngaphandle kwimbe okusenzakalani ukuthi okusenzakalani asikwazi so bakithi uyazi ukuthi basebami lento le la kathi la inxa angizwa into la nxa athi umuntu inxa ephethe umphobo so ngizovele ngisaba ngicabanga khona isihlukuluzo sana abanhlukuluza ngaso hayi uhulumende kufanele kuphona nanga uhulumende wenza into enje so ebantwini kuma uhulumende kanjani abagezisa abantu ngakho khonoko okwenzayo okwenza ukuthi inhliziyo zabantu zinjani zibhodle ngoba nanga kunje so abantu vele inhliziyo zabo zinjani ziyazibhodla mina ngiyamsiya ngizwa into nanga ngavile umuntu ephethe umphobo so ngizwa vele sesaba ngokuwakumka into abangebehluba umphobo lapha emntwaneni nami bethi khamsa mdala ngaphampa la lokho umpopho abantu yena into sasihlunyezwa ngayo kakhulu even lakathi angizonke nxa mphe phethe umpopho so vele hayi ngizofike singazwani vele mina ibizo lami ngusikhalazo Sibanda abaningi bambiza ngikwayiba ngenxa ama-distant bakulomthize uthiwa ngikwayiba so basisi ngikwayiba bathi ngangifana laye ubuhlungu obukhona abadala phose ngathi from 1980 kuthiwa independence of Zimbabwe hayi mina azange ngibone independence yakhona kuze kwafika u1987 sokusizwa iunit accord lapho okwaphosa sathi sabeka iphika phansi ngoba sasingasaboni abantu labana ababesitshaya sasingasababona egangeni lapha ngangumfana sibili lami ngasuka nje njengomfana ngisithi lami ngothi mvakathi
Asukusuka lakho ukuthiwa nansiyani inkomo isifile laphana ngasuka lami ngithwele ingqama kahle ngehliza. Ngithe lithi qaqa phansi kwesiqunga ngabona nankana sebemile. Bahle bathi buya la. Badala into eyenzakala laphana uyazi. Kubuhlungu. Ngoba lapha ukuthi ngihambe ngamntana esikolo simi ngahlala 2 weeks ngasaya esikolo. Ngithawe la amadolo ngangahambi ngangathini. Ngithe wena ngihleze ekhaya lokho ngisathi nyahle ngiphumule lokho ngicathile. Ngabona abantwana bathuse ngathi wodi impala ingena phansi kombhede. Ngabe ngena phansi kombhede. Ugogo kathesi is running to 110 years kodwa uyaphila. Bamfica ehlezi phandle. Bamthanga indlela engezwa khona ubuhlungu kodwa ngathi mina ngicathile ukuthi ugogo semthatha phandle. Ngamze sithi bulalani man. Ugogo lo esonjalo. Kodwa basebembetha bamthaya sibili. Ngithe phuma ngaphansi kombhede so madola ingaka so. Wathi mntana abakubonanga yini ngathi abambonanga gogo.